Znate vi šta je, ja sam čula ovdje ima naše proizvodnje, a ovo je glavni ovdje, vid kakav je lijep. Ma tvoka se ne mogu nagledati, jes mi lijep? Ne urekao se. Hajde vam pokaži mi gdje su. Evo me dragi. Mi imamo najbolje cijene u cijelom NRD-u. Ma ne interesuje me cijene. Tako, onda ćemo da pokažemo nešto. Hajde, idemo da vidimo. Ja se već umor, mogu li ja sjesti ovdje? Halo? Ne reče mi halo. Pripao se. Ovo ti je naš... Joj, kajmak naš, vidi ga. Imamo naše salame, ono što imamo posebno to je naša baza salama. A to od tebe? €1,99, pa ne. Ma nema šta, stvarno je. Preko 520 artikala sa BiH područja, odnosno sa Balkana. Neka, znaš šta, pa ne moram ni ići dole. Pa vidi naša kafa ovdje džezva. Pa znaš šta, ja volim nju pit svako jutro. I znaš šta je još najbolje? Šta? Uskoro imamo i online shop, znači možete Mogu naručiti, ne moram dolaz vamo. Pa ti meni uvijek dobro došla, moja Ajša, ali možeš i naručiti. A pa onda će naručivat. Ti izaberi kako... Hoću, vala, pa znaš šta, ovo je Milina Vit. Pa eto. Pa sad ću ja sebe onu korpu uzeti, ja ću sad nakupovat se stvari pod Mirce. Vispa, No ima i čorbe, gluho bilo. Pokušavamo dakle da unesemo naše radnje, naš bosanski duh ovdje u naše radnje. Neka, tako i treba, baš mi drago. Još pogotovo sad kad bine ovaj online shop. Uskoro ako ovo da to ćemo objaviti na našoj Facebook stranici. Pratim ja tebe. Hvala. Ništa. Moram se ja podmiriti, hajde, nemoj šta zamjeti. Hvala, svako dobro, čao. Hajde. Gluho bilo ih švobe kupuju naše proizvodnje, vidi. Švobe, nek znaju šta je dobro. A šta tražite vi, ha? On mene ne razumije ove švobe, a neka kupi. Samo ti, to uzmi, to je baš lijepo, jest. Baš da vidim šta ima još. Ima naš lokum uz kafu, vidi draga. Vidiš, kupila je ona Eurokrem. Zna žena šta je dobro, vidiš. Pogledaj, stav u korp, stav se u kolica, neka. Prije su mi govorili da sam ista kao ovoj na gulašu. Pa liči na mene? Ne liči, jel de? A znaš šta ne smije faliti? Moja cedebita. A ima sve, ne mora se nić dole.